салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. дар имрӯза видео мо ба шумо маълумот медиҳем дар бораи ҳаёти ҳақиқии актёрҳои филми Шавкати Мурғпарвар. Видеоро то охир бо диққат тамошо кунед, боварӣ дорам ба шумо писанд меояд. Озгурҷан Чевик 24 октябри соли 1983 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. Ҳоло бошад 37 сола аст. Озгурҷан Чевик то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Башак Парлак 3 ноябри соли 1989 дар ноҳияи Шарқҳои Тегирдаги Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 31 сола аст. Башак Парлак то ҳол оиладор нашудааст ва як дӯстписаре дорад бо номи Бедир Озузлу. Салиҳ Калён соли 1946 дар шаҳри Агрии Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 75 сола аст. Салиҳ Калён бо Инҷи Калён оиладор шуда, вале мутаассифона ҳамсари ӯ соли 2018 аз дунё гузаштааст ва ӯ аз он оиладорӣ як духтаре дорад бо номи Экин Калён. Мурад Акоюнлу 20 майи соли 1973 дар шаҳри Бурсаи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 48 сола аст. Мурад Акоюнлу бо Эсра Акоюнлу оиладор шуда ва онҳо як духтаре доранд бо номи Мира Акоюнлу. Сузан Аксой 19 декабри соли 1956 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 64 сола аст. Сузан Аксой то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Айше Кокчу 21 майи соли 1955 дар шаҳри Истанбули Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 66 сола аст. Айше Кокчу соли 1994 бо Авни Ялчин оиладор шуда, вале баъди 7 соли зиндагӣ онҳо соли 2001 аз ҳамдигар ҷудо шуданд. Ва боз Айше Кокчу соли 2016 бо Гокан Мете оиладор шуда ва муттаҳил аст. Мазлум Чимен 18 июни соли 1958 дар шаҳри Элбистани Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 63 сола аст. Мазлум Чимен соли 1982 бо Ясемин Гоксу оиладор шуда, вале баъди 15 соли зиндагӣ онҳо соли 1997 аз ҳамдигар ҷудо шуданд ва ӯ аз он оиладорӣ як писаре дорад бо номи Саки Чимен ва то ҳол Мазлум Чимен муҷаррад аст. Бурак Демир 3 ноябри соли 1978 дар шаҳри Анқараи Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 42 сола аст. Бурак Демир соли 2018 бо Бикем Оғунҷ оиладор шудааст ва онҳо 2 фарзанд доранд. Бариш Мурад Яғҷӣ 21 январи соли 1991 дар шаҳри Алачати Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 30 сола аст. Бариш Мурад Яғҷӣ то ҳол оиладор нашудааст ва муҷаррад аст. Эсер Эвбоғлу 18 майи соли 1984 дар шаҳри Трабзони Туркия ба дунё омадааст. ҳоло бошад 37 сола аст. Эсер Эвбоғлу соли 2015 бо Зейнеб Эвбоғлу оиладор шудааст ва ҳозир бошад онҳо соҳиби 2 фарзанде шудаанд, ки дугонак ба дунё омадаанд.
پلین اورهونر 29 ینور سال 1988 در شهر منیسای ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 33 ساله است. پلین اورهونر سال 2021 با ارطغرل ازپولاد اویله‌دار شده است و متأهل است. جانان مقتل 6 می سال 1982 در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 39 ساله است. جانان مقتل تا حال اویله‌دار نشده است و مجرد است. سمره گوزل 1 ایون سال 1988 در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 33 ساله است. سمره گوزل تا حال اویله‌دار نشده است و مجرد است. موگه اویر 6 اکتبر سال 1989 در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 31 ساله است. موگه اویر سال 2020 با لونت چلیک اویله‌دار شده است و حالا باشد آنها صاحب یک پسر شده‌اند. مرد ترکاغلو 1 مارس سال 1981 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 40 ساله است. مرد ترکاغلو سال 2018 با سحر ایدوغان اویله‌دار شده است و متأهل است. موراد مکر سال 1969 در شهر مویرسوین گرمانیا به دنیا آمده است. حالا باشد 52 ساله است. در باره حیات حقیقی موراد مکر آنقدر معلومات نیست، ولی همین گفته شده است که او اویله‌دار و متأهل است. دیرن پولاتوغولاری 12 فوریه سال 1980 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 41 ساله است. دیرن پولاتوغولاری تا حال اویله‌دار نشده است و مجرد است. اینانچ کوچک 24 فوریه سال 1982 در شهر انقره ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 39 ساله است. اینانچ کوچک تا حال اویله‌دار نشده است و مجرد است. تولگا کوچیگیت 1 ینور سال 2000 در شهر استانبول ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 21 ساله است. تولگا کوچیگیت تا حال اویله‌دار نشده است و مجرد است. پاسکال نوما 6 ینور سال 1972 در شهر اپینسیون سری فرانسه به دنیا آمده است. حالا باشد 49 ساله است. پاسکال نوما اویله‌دار و صاحب 3 فرزند است. سیمگه اولویر 19 سپتامبر سال 1994 در شهر ازمیر ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 26 ساله است. سیمگه اولویر تا حال اویله‌دار نشده است و یک دوست پسر دارد با نام امرس اسماز. کورای گموشسای سال 1990 در شهر انقره ترکیه به دنیا آمده است. حالا باشد 31 ساله است. کورای گموشسای تا حال اویله‌دار نشده است و مجرد است.